Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kesorkar Mikhalaya haka akuna trek unaitung arja punrio kalapenmi ya kajimpumna ba umdaisu ba perkup buram ya umtri rangba ya kisimbol menteri rangba ya ke menteri sorkar lani ki kenram kilendan hakinu kinu ki program bala pelong da kesorkar jela haka jimpumna bala pemi da katana personal an AR bala soy da sekretari katana personal an AR kakong Isa Wanda lalu kalong bakane ka jing betha kan trikam habaro ki program jo kesorkar jela Hendrai ya kajim pukuk buram la ban le tang la dakhot subhaya ki menteri ka sorkar pedang lani ki ya kiri pokmat nabar kari ki bay simeta ka program jo ka sorkar jela kajim pemena kala betha baya kajim pukuk buram de ban le kumba ar ne laingot na preng kiri pai ba habadon ki program ka sorkar ladala sungude yakini kinom ikmat na kiri pai ba la ru ban ailat bakin ajing kren lingkot ha ka po jong kajing yalang la kentu ya baro kitna trekam bakin pentikena ban bu renti ya kani kajim betha Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jela ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka leer ka baya bentalang hinray ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan